Olá, bom dia, Bamaluk Harena em Televisão Timor-Post. Hamoto Kohau Melita Barros, ia programa dalam Sucesso. Ia edição de honrim, edição Badahat Niang, marcando a presença e tania bainaca especial, macanesan e tania Maluk, jovem feito potencial de nebemaka, atu mai ni sucesso na minha carreira no agora down, e tu mai fahen experiência ba ita, diretamente e nemaka mana dirsia Lilifania. Sim. Bom dia, Mana. Bem-vindo à Televisão Timor-Post. Bom dia, Mos Mana, e obrigada. Obrigada, Mos, também pela convida na hau, mas ia fazer nada, né? Que dia que Mana dia que lá é? Hau dia, graças a Deus dia, sempre dia que nem mau hamna sela date. Ok, dia que Mana. Antes tu hau itania conversa baia da der que Mana aqui né? Em primeiro hau cara que Mana bele halo introdução tu amba Mana nia ang, hanisang Mana nia narang. No Husi município NB e agora dão ela e NB. Ok, obrigada. Haluha mo sakar katohonia loron dia kla ba maluk telespectadores siran makari koras rão assiste e Timor-Post nian. Nebe hau honaran completo dir Lilifania do Amaral dos Santos, mai bain e palco, bain hau Lori MC e fatin neberet hau sempre usa dir Lilifania. No hau origin husi município Lauteng e parte asalaino nian. Asalaino ni aldeia. Nebe agora down, ela ia Comoro e Kampung Baru. Oh, Kampung Baru. Yeah. Município Lauteng. Sim. Ok, dia que Mana. Dia que Mana, hanisa então tu hatene, Mana MC nebe mak agora down famoso, liliu então hia ita ia Porto Rico, sempre rona Mana nyanara no hari Mana ia neba. Então tu hatene, Mana hahu sai MC ne ia satina. Okay, the first of all, how to kata sidak famosa ida, mabe foi aprendemos. E how queres a carreira da neto rolos atau história passado niang karik, wanghira how se ensino secundária, e kelas 2 sema kelas 2 salah, how lorimos MC ka protokol ba isar da bandera nian momento ne ba, ni how sekolah Kuni Santana. Maybe idane hanesan how the first time no how lahat tenelos mungkin how gosta kuliah entau pada saat how bani how hafal ho tukedas maski ho português maski ho português entau momento ne batamba e ne bakan every Monday ita sempre ia ishar da bandeira los kalai entau pada saat aminya turma maka organiza entah how maksaya nesan MC by dane entah how hafal ho tukedas maybe hala tere katak oh idane mak and then idane date depois how tamu universidade ya 2017 how começa 2017 how começa MC ona tamba hetang confiança husi docente ayobi sira entah how começa MC ba seminar sirane depois 2000 professor sira hare katak okay dia kita bele foto niya mai MC tan aumenta tan para bele promover niya talento ba MC niya então 2018 consegue essa MC ba official graduation ba sira na gradua ya IOB então sira na gradua how e momento no mana semester hira kare 2018 semester 3. Oh, 3. Ini harus semester 3 começa berani hodi MC mos tam official graduation kan sometimes very hard formal and then ita foi em Cocotan mas como heneba how mos MC amuto ko hone colega partner MC Maun Antonio Martins nebe ni agora docente heneba Nabe foi a primeira vez hasan hahu official graduation nian ka formal nian 2018. Oh 18. Ya 2018. Maybe hahu ida sa MC nene iha secundária que ya secundária 2014 sama kelas 2. Sim. Dia que mana anisane agora kuliah kono ba MC mana bele conta itu mana nia hanesang mana experiência hira sa MC ne será mak mana senti terus sentimento ne mak tahu o moer ba itu ne ne sempre ne ita sempre primeiro ita sempre tahu ita sempre ita ne lima mus nak dedar mozi untuk kuliah sai da los diga lá cada vez ita preparando mas ia palco lete cada vez lakon totalmente tambah ita tahu ne iha
Mas bem como, graças a Deus também eu aprende que era assim a IOB, então o isa professor sira hanorinita kuliah hamri que o ini o isa ita mai ho preparação de mak máximo para ita bele reduce ita nia tauk sira ne, moe sira ne. Tamba, nessa uma audiência que 2018 o anira o official graduation, vamos tuir competição lubukira. Nessa competição public speaking, discurso público sira ne liur, então ida nema kalau how aumenta a mentalidade los kalai. Então ia bahkan ita mos ia docente ida nema hanori fokus ba tam how ia docente ida husi Indonesia, depa mak hanori how usi ayo binian husi Indonesia ne. Ni mak hanori how kona bo iseta tu hambrik ia público ne o isa. Então quer dizer que tauk ni sempre ia wanghira fofone ita sempre tauk no moe, mas quando bebê ita começa a habituar na hatomanan. Nebe ao bela dia kata wanghira lori evento bot ida ia 2020 ne konsertu bot ida nebe maka halai haminia rai lili ha município Lauteng ia asalai nonian nebe ami kan MC nine hat kedas to então ia neba haus de repente lakon total primeira vez primeira vez ida ema barak nian ema barak dan ia konsertu nebe ema barak los nebe sentesan pada saat ita haluha, mas bem kadang ita mau sesang preparação ne makalo, então ita fila fale kata, oh okay, ita hanuin fila fale kata, okay, how to kuliah saida. Uma bem ita mau sudah maneira selo para tu bele kuliah fila. Ya, los Juni. Nebe ita tem que mais maneira bisa para kuliah betul, depois ita tama fale sekali kita hanuin hetan. Iya. Oke, então hanisang ne, MC ini hanisang profissão ida ou hanisang hobi de bamana? Mas how bele dehan kata kita demos profissão ida, mas bemos hanisang haunya hobi. Tamba profissão hanisang mos hobi, yeah. Ida bele enjoy. Enjoy, ya. Yeah. Nebe how fotin niya hanisang mos haunya profissão, mas be how contenti, how enjoy los, wangira how halo MC. Tamba sama how tetehan sane, tamba por exemplo, se how tama kadang how dalam rumah serviço collective tebes sai serviço office nian office hour and then kadang how tem que continua faling MC mas bem wangira how ia palco how sempre contente tamba how enjoy o serviço da nemos how gosta colher ia público how gosta ema rona mana ne ema ne bem maka friendly los gosta colher então é fácil los depois tama parte hobby então okay ya los Doni los nebi how orangnya gosta hamnasa ba ema hotu friendly para ita colher ia público karek sira mos toma ni talalais okay dia então hanisang himana kuliah ona kono ba partisan selo então atu sana mana iha durante iha 2014 kala MC iha secundária mas to iha UB depois tu iha 2020 hu iha evento bot serane vantagem ou desvantagem será mak mana hasorna durante iha MC evento kick ou evento bot serane. Okay, first of all vantagem ao bela dia kata barak tebes. Sim. Barak tebes. Pois dia que sempre vantagem ne barak. Los vantagem ne barak tebes tamba ita mos hasoro ema diretamente iha terreno, liliu por exemplo ema bot sira, inomos ita bele hasoro artista barak. Tamba quando sira performance kan ita mos neba los kala ita mak lidera evento ne então baita tasur artista los fácil talvez no fácil baita mos atu halo conexão dia com sira e liliu ema bot sira nebe makare cada vez ita performance dia e sorin seluk sira mos tawarita hakara katu serviço Rosira ou MC Basira nia evento no vantagem o MC me vai sofar nia resultado mos dia por exemplo fim nebe mak dia how bele halo buat rumah lileu bele sosa careta bele selo mos na escola rasik e bele mos fahe ituan ba família nebe mak precisa sobrinha sira nebe mak precisa ita bele ajuda na sira nebe mas how vantagem MC ne dia tebes no
ita mos aprende buat barak, tambah ita banyak evento diferente los, evento nebe mak mai lahanesan, ya nebe cerimônia sira sempre diferente, por exemplo seminar sira kan, quando ita le, ita hare, ita rona moderador sira kolia, ita nia guest speaker sira kolia, ita nemos aprende lubukida iha neba, aumenta ita nia capacidade, liliu ita nia knowledge sira ne. Ya nebe vantagem makida ne, desvantagem so far. Hasente lá ia sih desvantagem ba MC niya. Desvantagem ba MC mos kadang habida dehan karik niya ladiak ni, por exemplo, momento memang ita ocupado itu ang exemplo nasa iha atividade ida o evento ida ema convida na ita ida seluk tang mai tang convida ita, então ita tu hilero sida nebe mungkin dan ema nessa desvantagem ou insaka bahau ida ne haula foti ida ne nessa desvantagem, mai be ida nebe mak hanesan ohin mana tete katak ida nebe mak bukin tabrak buat sida ne ida ne kan tambah usidita se explica ba evento nain, por exemplo, ema bukin na hau la bele ba foti ida ne nebe ida ne diak tambah alternatif ida nebe mak usidita den katak ne para hatete antes para sida bele foti ema seluk. Mai be bahau desvantagem ida mus iha, por exemplo, sekarang ita kuliah público, mai be ita keceplosan lia fua nebe mak mai kita tersinggung ema, ou lia fua nebe mak mai cada vez kan da rumah ita la controlaan los kala. Nele liba evento nasa concerto sira ne. Almost iha formal mo sana sangkarik ita temi man naran sala. Ida nemos parte da sida emani Hanoi ne langsung niya sane kuliah biru sa kan ita ne nama baik começa lá de dia kan. Então ne kan desvantagem mai ita hier ita performance iha master of ceremony niya. Dia mana agora hanesang mana halo atividade hanesang MC. Então além da idane mana iha atividade seluk tang serviço ou mana kari se escola continua escola. Okay. Hanesang MC 2022 2020 to 2022, 23 irane ha fokus bondo ni ba MC. Mas be como agora vamos hanesang serviço iha agência internacionalidade. Depois maka hau tem que halone serviço si segunda to sexta office hour. Office hour e depois essa sábado domingo hau foi lori acara sirane. O karik ema precisa duni então hau foti hau ne cuti serviço faten. Em momento serviço nia. Ora serviço nia. Yeah, depois idane hau mos halone business. Como hau halone business kona ba haleli ba osan nian. Então hau investe ba osan no hisato bele fo ba ema para sira bele foti crédito. Mana halo crédito. Sim. Ida ne moso tu, mas be ida ne vangira hawara kata kau ne tempo karik free. Iya mak hau foin halo fokus ba ida ne mos. Mas be ida ne hau halo betira karik se kikela tambah hau fo ba ema ne be maka basic hau. Ema ne be maka hau conhece det. Ne be ida ne mak actividades e no mos hau saya hanesan endorser ba produto lubukida nilio hamutu ko NWTL phone house sira. Atau ne bele halo promoção sira nia telemóvel. Nebe saya nesen endorser kan aktividade nebe kita tinggi serba halo video, photoshoot. Nebe ia buat barak nebe maka ita halo mos banhira ya fim de semana hamutu ko sira. Yang to fim de semana mos aktividade barak tu. No. Anesan hamos endorsement serna. Los. Nebe ida ne mak aktividades nebe maka halo e 2022 ha continua filafali mestrado nian. Mestrado ya IOB, ya 2023. Então eu graduei em 2022, então eu continuo em 2023. Como infelizmente, a nessa está tendo que mestrado ni kan ia fim de semana mak full. Nebe fim de semana tabra com a minha atividade MC. Então, foi semestre, foi semestre satu how dihan depois mau continua tambah agora down masih precisa tu ba MC dia claim how buka osan telai ini promovitanya angmos los dia mana hanesang itu kuliah kono ba MC mana dia mana hahu iha sekundaria mana mos dia katak mana tur kursu kono ba public speaking los i além dene mana tur kursu rumah kono ba MC nia no iha mana nia universidade IUB ne bane mana
Ia foti departamento seda kan. Ok, iha ayabi hau foti Faculdade de Economia e Negócio, Departamento de Gestão Financeira. Okay. Nebe, idane halai luba osan. Tawa nema kana business. Jera na atu masih dane. Kona ba kursu public speaking iha mai be hau dilatihkan oleh hau nia docente dan nema specifically mai hau. Okay. Nia foti mestrado ni iya ayubi. Tamba wahira sirhanori nami si semester 3. Ita kan iha mos kompetisaw ni dan nebe estudante sira nema kiha inisiativa hakar katu tuir bele tuir. Mai be professor sira bele apoio ita se wahira ita rasik inisiativa duni. Então momento neba kan hau representa ayubi. Auditor kompetisaw ni Pusat Budaya Indonesia no sai primeiro lugar. No, thank you. Nebe ia neba kan universidade SMA Hututu. Jadi ia neba hau sai primeiro lugar. Então hau hetang convite husi presidente Indonesia Pak Joko Widodo. Epi maka fo convite atu tuirmos Isar da Bandeira iha sirania Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara Jakarta. Então, momento neba hau bah neba hau representa Timor no iha neba hamutuk nação sanolo resim walo usi nação no yoin. Nebe ema hotutu mai neba. Jadi neba ita aprende kona pa public speaking nian. O satu hambriki o satu kuliah, o satu ita labele tau. Isa ita tu hatun ita nervoso, hatun ita moe, hatun ita tauk sirane. Iha neba kan iha hotu. Jadi Indonesia, ya. Nebe ami tuir durante loron hitu salah. Ami tuir loron hitu. Iha neba kan ita aprendemos ho kolega sira selu kia neba. Mai ben laos ba MC nian. Baya public speaking nian. Tamba MC ni kan public speaking ni memang very important no nia ajuda tebe sita wahir halo MC. Ya public speaking ita berani, why not ita lah ita. Atau mai MC ni buat tebe maka. Ya, easy going. Okay. Nebe wahir hawai aprende fal MC nian. Ema lah hanore mai be hau hare hansane ema kuliah ita halo tuir. Então consegue comece ema polo. Nebe aprende buat barak iha ayubi nian. Ya, pendapat baik kayak dunia MC public speaking. Itu tuh yang deba. Ya. Oke, então dia. Dia kemana? Hani pergunta sansane. Mana ya uluk ya uang kirane mana yang mehi ni hakarak saya seda. Okay, that's a good question. Tama kan ita si gig ni tadi mehi hakarak sendiri depois ita boa mai mudança foi Los duni. Uluk how kick, how may hakara kata saya apresentadora Uluk. Tamba sama kau hili dane, tamba sama kau hakarak. Tamba uluk kan hasan krize ita ne pai main siran sang ita ya foho kan, ita nonton depois uluk kan laos RTTL mebe TVTL los kan. Então ya ne bakan ita hari apresentadora sira kuliah, presenter sira hato ita ne apa hama sira hasan Gostalo satu rona hare notícia sirane. Entah hanlaran dan hau sama mereka karakan sana para hanya pai homai bele hare netik hau ya televisão ne. Mas kita dok bebe sira hare idane kan itu sira dan lova. Hau ni wan mane bani hau ni wan. Entah hau luk mehi los. No, graças a Deus ya 2000. Malah mehi ini saya realidade. So los tambah 2021 hau serviço ya televisão educação Timor. Ya TVA, hau saya nesan apresentadora internasional, ba Voice of America nian. Então, hau bela dehen kata, hau ni mehi, bela dehen realiza dunia. Nebe contente teve sebangira foto hetan oportunidade husi Pai Armindo e a televisão educação Timor, hodi saya nesan apresentadora internasional ba Voice of America, holian inglês. Oh, oke. Dia kemana? Itu nih experience de bema ka furak tebes. Então mana? Ya, e depois hatu aumenta det katak hanesan no hindehan husi mehi nebe maka hau halo, mebe 2021 wangir hau saya apresentadora. Hau hanoi fali katak ita ya studio los date apresentadora ita lah hari ema. Ita makuliah date iya studio ema publiko hatene ita mas ita lah hatene. Tahu neba hau hanesan hakar katu aprende fila fali liu bai terreno para wangir hau MC karik. Hau bele hasuru ema diretamente iha terreno. Estamos ambiente nebe diferente. Los. Okay. Dia kemana nih aktividade barak hanesan ohi mana ya serviço, MC, halomos hanesan mana nih negócio que kona ba osang niang. Então, o mana bele fahe tempo kona ba idane. Okay, maneja tempo hau cada vez quando o tempo calan, hau começa a preparar ona
Aban saya makawa tu halau. Ya, Por exemplo, a zena nebe makiha, sekarik laiha, então how focus date bahau ni serviço, segunda ou sexta nian, mas how tene kata sekarik atividade selukiha, how cada vez, por exemplo, han meu dia nian, Sim. how sempre foti, ho di bahalo fali buat seluk. Han meu dia ia satu jam ka dua jam nya lara. How tem que ser foti, por exemplo, how tem que halo falar no negócio da osania, nem makita tu setor ou atu foti. How foti lalai sa halo idane, no sekarik sai serviço dalam rumah how tem que ser ba meeting, ansan biasanya kan alo atau MC kan, ita tem que meeting, briefing, ho emani evento na insira para ita make sure buat tu claro. Nebe how depende bahau ne free nebe makau iha. Jadi kalam bot mos bele serviço na fatin, mas be how maneja katak how responsável bahau ne serviço. Por exemplo, segunda ou sexta, serviço de macau iha, how tem que ser halo hotu, no se kare how foti chuti atu ba lori evento, how mos tem que ser hatene katak how mos make sure kata how lori hano laptop, no make sure buat hotu serviço completo queres mak foi how foti, nebe. Biasanya kan kami nasai serviço 5.30, mas how dalam rumah foti to jam 7, 8 how sih office. Atrene halo hotu kedas, tambah hau tene katak ne responsável hau nian. Hau la bele fo fali ba ema, hau la bele fo ema tu merugikan fali ema. Nebe hau tene katak abane hau tu halo seda, dia kli uhin kalan dane hau halo hotu kedas para hau foti cuti, abane hau bele foti cuti para bele ba foli evento selo. Dia kemana? Antes satu taka itanya conversa baiha da der kemana kita ne. Mana telefone de telefone bada com mensagem ruma baita de maluco jovem foi ensai sira leliu basir ne bema que ia talento ba MC mas be se ia anesang moe ou tal kituang. Ya, hana mensagem leliu hoa karakatu ba jovem hoto ba ita bosira hoto ne coração cara que se ia ensino superior, que ensino secundária. La bele focus liu ba escola, mas be coco atu tuir curso. Sim. Curso computador, curso inglês, curso português, ka bahira que magliliu ya ensino superior, koko atu labele focus date ba escola, mas be koko mo so insa serviço voluntário, se cari oportunidade lá atu imi serviço contratado mos, imi bele serviço voluntário, bele tuir curso, bele tuir atividade sira nebe maka fo benefício dia, liliu organização sira nebe maka halibur malo atau bele dehan hamos ambiente ou isato bele tuir curso liliu competição sirane koko na fatina bele tau katak haula bele mas be sekari kita começa lao makita foi sente katak ni resultado ni iha duni sekari kita turia fatin det iha cadeira det iha escola los det ita makiha area ida nebe maka ita bele dehan katak fatin nebe mak ida det mas be sekari kita koko hotu kedas ida ne hau fiar katak ita bosira si hetan resultado nebe mak dia vanghira remata ita bosira ni estudo nebe tasai jovem liliu bahira krema karik hobby ba MC koko treino iminya na fatin ya uma praktek na fatin tambah husi praktek husi treino ida ne maka bele halo ita maduro lutan no halo ita halo preparação máximo lutan aturun ita bele tampili hoin no atu atete katak moene normal normal, mas bem se vanhir ita treino barak ida ne maka se ajuda tebesita no kita haluha atau sai MC mos labele haluha oração tambah hau cada vez vanhira hau tampil ya aka performance ya evento ne bedet hau sempre hau oração aturane buat hutu lautur maromak ni hakarak ya nebe por exemplo hau sai husiuma hau halona oração sekarek hau haluha então to evento refere hau tem que ser halo oração ka sinal nian ho depois antes hau performance nebe atu hakarak kona ba sira mek ohin hansan talento mos ba MC nian koko atu hak basican ba MC sira seluk MC senior sira atu neta belhetan experiência dia kursi sira no idatan mak atu sai MC nebe maka ema bele fo ujana fatin ita la bele lara moras ba ema seluk ita ne fuan tem que mos por exemplo ema fote haul atu ba MC hau tem que ser fuan mos ba hau ne maluk MC sira atu ne event organizer sira karka tu convida sira ita fo ni número contato tu convida sira labele takadala ba ita ne malo ya ya dia maluk sira ida ne maka ita ni mensagem hosi mana dirsi mensagem me furak tebes espera katak mana dirsi nia experiência na ohine bela inspira ita no anis ohin mana dirsi dehan katak tahu como ene labele tau importância ita tem que
o hira ita monu kare ita koko hader filafali no hira ita sala kare ita precisa hadia também ita memoris ni valor tebes se o hira ita importância liuba ita nia sala no ita hira ita monu la ko hader filafali então ita makna fati hane sang nere então so mana dir sedehang kata ita tem ala bele fokus liuba escola de também tem que tuir mos programa ou hane sang programa voluntário ser barak na nebe mak iha tu ne ita bele hetang experiência no mos bele fo mentalidade ma ita media com hira ita bele kuliah ya oing Yes. idane maka nini no roham ba iha conversa dader kemana kidane hose equipa televisão Timor Pos atau brigada barak ba mana ni disponibilidade bele holarang kemang ma iha televisão Timor Pos. Idane makanini no roham ba iha programa dalam ba sucesso. Hau melita baru samuto ko kru nebe mo serviço ba edição Ohing atau brigada barak. Janela informação ba emogoto. Atu tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Hane yang botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.